Устка көқтө холох ден санааннан тылайтарар үхіс көлөне ағам састақ осколатын бастыңнара бүгүнгү берибит ылжыттара. Беге школа бутыгар бу кихи калан агам хастах кихи калан урукку биремяга бәйтин били жарыктанын багар бутын бага санаатын толорор диете болар. Кене уру тотулеhi кихи быхытынан диете уата үлете биремете тибет эте боллага жа хоба бу жактар кихиха онна билин бу школа бутыгар элбах кихи элитнен оран тахарара даганы бу творческое направлениега үнкүлен даганы ыллан тоян бу этергелді тыынан саңара негерен бәйті жарығыран, әлбәқ саңа кехіні көтті білсен, именно саңа жоны көтті алтыған, бу әлбәқ доғыру табарығы болар. Оннаттан бейгеті балны үнкүлер бетегер балар бу именно семейный паралар наха шуе көрөргө наха кере тоқ бар коратта болын республика болын корапыт тахагарда тақсаннар кенлер әлбәқ конкурска кытталлар лохан беристерге текселлер оннаттан республика тахамагар кенлер каяндаганы гран прини бияка калалар сайынын бу лагыр болар школа антон кыгынын бала бу сентябрь тутуттан беги амытын ариябы день открытых дверей оңорабы онна хаңаттан саңа беге бега сылжатчы пенсионері ыңырабыт, жарықтар бұтын білігіндері бет, онна бұ құрухуақ халаятчылар бәлері кәлендер, құрухуақтарын презентациялылар, кәпсейлер, қайдақ методиканан үлелияқтарын, онта беге волонтердар бұттен бұ әтергелі бәлері профессионалдың жонлар боллаға жол күрді кендер, ұрут үйелерін саңстыр тұқары үлеләбет жарықтарын кәлендер білген бұ ағам хастақтарға терделер, ол күрдік ұрыққыта рығыттар бәлері. Профессиональный рыгыттар, профессиональный баянистар, профессиональный хореографтар. Ол же английский тыл профессиональный бәйтем үйректер, английский тылын учуталар укута боллаға. Ким дағаны маннық, например, боростой кихи келен үйреппет яқа боростой дүкеттеққа да. Ол хен оннаттан школа опсаннан идеяты ден боллағана кені бұ ағам хастақ ки ұғын үйелек болуыннада ден. Ол онына бейге теулені кетабыд. Баға санабыт жен әлбәқ бұ
агам хаста жетер олорон халбакка курук жон быгыгар сыджен нада осколаларга кален үренияхтырын нада улустарга билигин эмие бааллар ол курдук үс көлүнө осколата да болбатар атын направление локуду библиотека ихинен элбах үлели турар совет ветеранов тестерине эмие үлели тураллар ол курдук бара этерге теңге хаджаканада жону кытта теңге очогонор экие этергел ухун үйелер ухун биле дровиян тупсарар буланди тугонна бараларга жолу соргону этергел оголоргу сенергит куру күрдө хараттындар жоллах болун ухун үйелер болун. Маңын қарыр көйдік нағылыт, түйерін саны тарырыны, мұнчарыр саны әр түгемер, миннарын таптал біне ұлыбын, ойчоға сасқы күн күліме, түк бүтін кереті сүрдібін, ұлығын күн таптал туғынан, Расып сырдык тылынан Сүрек бит суақтата дағаны Ол намын ол кере үрені Мұнчарар саны әр түгемер Миннарын таптал бені ұлыбын Ойчоға сасқы күн күліме Түк бүтін кереті сүрдібін Bir kere ırga var bıta Ol taptal eyde Toyulların apnamın ırga Munçarar sani yer tügemer Minnarın taptal beni ılıbın Oyçağa saskı gün külüme Tük bütün keriyete sirdibin Munçarar sani yer tügemer Minnarın taptal beni ılıbın Oyçağa saskı gün külüme Tük bütün keriyete sirdibin Tük bütün keriyete sirdibin Мы организовались в 2017 году. Вместе выступаем на концертах, мероприятиях и конкурсах участвуем. Нас где-то около 10 человек, и возраст у нас самые разные, начиная с 50 лет, заканчивая 70, и бывает иногда 77 лет приходят. Вот. А также этот танец очень магический, фламенко, потому что он существует более 500 лет, и в нем перекрестились 4 культуры. Это цыганская, это арабская, это испанская, это еврейский. И верования этих народов вплелись в этот танец. Это тоска по родине. Естественно, это еще и страсть, любовь. Мы выбрали, потому что мы все уже возрастные, и фламенко может танцевать любой человек с жизненным опытом житейским, кто переживал любовь и страдания, кто переживал бурные страсти в своей жизни, он может выплеснуть в этом танце всю свою жизнь, всю свою энергию, весь свой ресурс. И есть такое выражение «дуэнде», то есть внутренний темперамент.
который у якутской женщины, он более сдержанный, да, а в этом танце он может именно в танце выразиться. Поэтому нам нравится этот танец. Salí a buscar al mar la huella, como aquel que te iba a encontrar en ella. Y yo busqué entre la arena tu nombre, creyendo que la marea y el horizonte estaban igual que ayer. Estaban igual que ayer. Llévame a la orilla de tu boca y dame de beber, que quiero probar la sal. Y mírame, que muerta la sed me tiene. Y dime si es que puedes la aguantar hasta que tú quieras volver, hasta que tú quieras volver, hasta que tú quieras volver a tenerme. Y el agua fresca en la fuente ya se cansó de caer. Y ahora busca unos labios que se la quieran vivir. Se la mete su suspiro, que se la quiera tragar, se la lleva pa' siempre, que deja en la fuente, el agua está cansada. Ay, en tu barquilla pasea, ay, la dulzura de mi cante. Y en tu barquilla pasea, y rozando os en la orilla, tu bailera esa volea. Dime de dónde viene el niño tan reluciente, que llega con la fuerza de la corriente del río, tan cauteloso, que tan noble parece y es poderoso. Ay, hermana tía de tu alma, es tan grande y poderoso, y es tu corazón profundo, como la agüita de un pozo. A la orilla de tu boca y dame de beber, que quiero probar la sal. Y mírame, que muerta de sed me tiene. Dime si es que puedes la
ансамбль бытыгар 10-12 болабыт, постоянно жансы жаржоннар, неделяға кета жарықтанабыт, ол тағынан хорохтар бәлер биреме булдақтарны керелер. О сенен сағыр бұл кеге симбир ыл болар, онна оғылақ, рулақ, сендердәқ болар, ол гынан баран бүйіс боламыд бейге бири манна көрсөмүд, бәбі сасылақтар бұтын кітарығын сыджарын хачу бай. Бейе қолы бұр хетті онытан тақы бітіңін жондар хиджалдар. Мен анбастан бұл жарқа кәлем барамын қайдағарам кенелері көрөммін. Мен 10 сылынан кенер күрді хастынабын. Очабай мен кенер күрдік тұтта қапта әтенге хиджиға өппін деймін. Ол ең бұл манны шөбаты жарықтан хәджабыд. Бейе кіргіттар бұл аңардас үнкүнден әрі жарықтанмаққа бұл осколаға наха әлбәқ арас көргінде жарықтар балылар. Кенелер ким истегінерге хиджар, ким қомусқа хиджар, ким өсі атын истер иихінен еңін жарықтаналары арас қолы бұр. Бейе бұл манна көрсөммөд жеттен уаттан тәләхиян арри куруту сарбы кихия олоран халары эмия хоччата хуак ол хим бәби жөгөр битини мен рахаты бит кыжагас ки хаҗаһын жонор тотор хиҗактак тембит бу манна колобор хаңа җылы боллун кулун тутараксыз күнә боллун уанна хайын ыгы кайын тарьяннар бара онны мунистан мөҗәбирикәл лектиптә колымы сиҗәбит онтан җыга тон олоран халбы кихия куһам болла җанар түетер киң олор уанна Осайнан жон ортотугар хиджар. Хахрбы кихе онды сиджан жарыктанары үшүгай диханы бит. Инотугар кустаран калланга таридиха Kemiz kupallar Gülümerici turallar Sandar yar ken biri Sana tuyar kergeye Ürü toyuk kergiri Ira
kötücereye uhanılar bar conu güya korusundan unaran silahına dirgınlar bülütüna salgına Tandar yar kien biri Sana tuyar kien keye Ürya toyuk kar gülü Irak kötü cereye Bülü cana tümsemmiz ühe davayı Arılıyar artık bir Sağaktarin arıyız Sandar yar kien biri Sana tuyar kerkeye Kırya toyuk kar gülü Irak kötü cereye Sandar yar kien biri Sana tuyar kerkeye Kırya toyuk kar gülü Irak kötü cereye Irak kötü cereye Хатын мастылаглаян Харен кережүнүн Ырастап талабынан Ыга куста сүрекпин Нарын намчы сокун Мичилер қарақын Көрен испер таптыбын Күмертең нисаныбын Эйигиннин көрсүйен Электе оңомдо Илигеттен сеттиен Эйерге амсымдо Истиң нарынду абар Илжесил жарейи бер Бейең бүтесерейең Меқе жолло белектер Хатын мастылаглаян Харын кережүнүн Ырастап талабынан Ыга куста сүректин Нарын намчы сокун Мичилер қарақын Көр
sanibin isting narin duabar ilcesil cariyeyi ber beyen bütesereyen mihe jollo belekte mihe jollo belekte Beyaka altıon kız ünkülür, 35 astarıttan altıon besteriga dılı. Üst grupalak bit, bastaki grupa biyehem bes, altıon besteriga dılı. Ondan türden besteritten biyehem besteriga dılı ikiz grupa. Türden bes sezon bıtın sağlatı bit. Behes sıl bit, ayıbdinagan külabik bit. Үһүс көлөнө осколатыгар сыжая ден ансамблы стериен табын салаябын. Кенелер уже онтан таққал боллубут.
ансамбл біттерілі біте. Білген болағаны бейі бұл ылдыр бітер мен өсі екіс улахан ансамбллақпын. Сайсары ден, народнай, жақталылар, улахан ансамбллары бар. Андайды сыналарын бағыламыд, сақа культуратын, сақа ұрытын, главный бейбет сақалы ұрылар бұтын үші өйдік ехетенлерді біт андайдыға. Онан кейін тұттабыд. Носители нашей культуры якутской демет. Жомут ухун үйеленнер демет кенелери ыллата кайы жабыт. Онда болағаны тыңыт төһө ухун дағаны очо ухун үйелене қыт демет. Инне жетекпіне просто жарық үшвейдік барар. Онын болағаны барыт ухун тыңнақ болуқтарын бағаралар, ухун үйелек болуқтарын бағаралар. Ол хем болағаны бұл кыржағас жону сахарбы, вернее сахарбы жону кытта үлерир хүрдақ интерехіне үшігей, потому что кенлер бұл кыржа бүтті-бүт, сөй мана түмікті әті-бүт тем бол баттар. Кенлер өсі жолуғалар, кенлер өсі үшігейге үтіуға жолуғалар, тардығалар. Кенағаски сенер бет сәһән сәппен оңыстон сетімметін салғыларын тұғығар. Народ культурата олық болара кылырыян турар кырджық бұд боллаға дейін бері бетін түміктей бет.